Iqbal Sharma yo a tsalanang le lelapa la ga Gupta ga jaana o tlile go tswelela go nna kwa kgolegelong. Kgotlatshekelo kgolo e buseditse morago ka tlholo tebang le boikuelo ba beili go la boraro. Baemedi ba gagwe ba molao ba ngangile ka gore ga gona bopaki jo bo supang fa Sharma a ka ngwega mo nageng. Ba re o ntse a inaakanyela ditaelo tsa khomišene fa a ne a laelwa go tlisa ditlankana tse di mabapi le ditatofatso tse di mo golagangwang le bonweenwee. And we submit this is where the learned magistrate has unfortunately erred, both not only in law, my lord, but in fact. And that relates to his financial resources and his means. And the state and Colonel Motolo, who is the investigating officer in the matter, her attitude was very, very simply, and in fact, she raised the same affidavit against all the other applicants who applied for bail and who've been released on bail. Kgotlatshekelo e gateletse fa Sharma a na le matshosetsi a go ka tsaya sefofane go ya go sele fa a ka rebolelwa beili jaaka a na le madi. E tlhalositse fa Sharma a reteletswe ke go tlhalosa ka ga diranta di le dimilione $265 a neng a bolokilwe akhaontong ya United Arab Emirates Isa Global. Serunye a re kgotlatshekelo ya kgaolo ya Bloemfontein e ne e nepile fa e moganela ka beili. The reason why we see him as a flight risk is the fact that he has assets not only in the country, but also especially in the UAE, where he's operating his business from. His business is registered in the UAE, generating a lot of income in South Africa, but the money is transferred to the UAE. Khabagare beili ya gagwe e fetiseditswe go balatofadiwa mmogo nae ba maloba e leng tlhogo ya lefapha la temothuo ka kwa Free State Peter Thabete, ngaka Dimakatso Moorosi, Seipati Dlamini ga mmogo le kemedi ya Nulani Investment Dinesh Patel. Bonebo bo tlile go tlhagelela kwa pele ga kgotlatshekelo ka Lwetse e le matsatsi a le 6.